Itingkali sing bayong kasanduan, ami patibayan king daya ko, ami bubu para kaya kayo. Makanyan man, ing magtaksil ka na ako makatumpak yagamat, kalupa ko keti king lamesa. Tutupin, ing anak ning tao marapyak king kamatayan na. Ante mo ing telagana ning Diyos para kaya. Dapat kadulune tuto, itang taong magtaksil kaya. Kanito, migmula lang mikukutnanan. Nung mino kaya karelo, ing makagawa, kinganti kanito. Melaos, mitwatwala naman ding alagad. Nung mino karela man, ing peka maulang dili. Dapot nga nakarelang Jesus. Karing hentil, ding arida, ilaring pagino karela. At itang tatalan upaya karela, payaws lang darapat mayap. Dapat kaya kayo, sana makanyan ing mapapalyari. Bagus, ing peka maulang dili, busal yu, maging antiya mong peka malati. Ating mamuntukan, maging antiya mong metong at alasuyo. Huling nino karing adwa, ing may git maula. Ing makaluklok ng lamesa, o ing magsilbi. Agyang makanano, ing makaluklok ng lamesa, ane. Makanyan man, ati kaketi busal yu, ati kuketi busal yu, antibang metong at alasuyo. Ikayo ring taong di name mitmong katapatan ka na ako, karing oras daring kapagsubukan ko. At ngini, yampang ko kaya kayong pamag-ari. Antimono makanano ng inampang kako ningib pa ko. Akasulura kayong mangan at minum king kayarian ko. At luklok kayo karing trono, ban mo kum karing 12 tribu ning Israel. Simon, Simon, Satanas, sukat mo nga balo. Mirin niyang kapaintulutan, manyubok kaya kayo nga. Antimono makanano ng babalusbusan ning ortelano, ing trigo ban ikawani ning sepo. Dapat ako penalangin da ka, ban elubus madaig ing kasalpantayanan mo. Nya kabud, mibawi ka, ika naman sukat mulang patatagan, ding kapatad mo. May gibat yay, Pedro. Ginoo, makasadya kong dumami kaya ka, ang gaman king sukulan at king kamatayan. Jesus, nga na kaya. Sasabihin kong tutuke ka, Pedro, bayi atulaw ing manok king aldoyti, ika akuha mo ng aning at lungokdo, king ika balo mo ko. Kayban, nga nang kinutang Jesus, karing alagad na. Kanitang tiburan da kayong alang daralan abulsa, o kalupi, o sandalyas. Mikulangan kayo, king nano paman? Ngarang may kibat. Ali kami. Jesus, nga nakarela. Dapat ngini, itang ating bulsa o kalupi, idalane. Itang alang talibong pisalining balabal na. At saliyang metong espada, uling sa 7 kaya kayo, dating amano ning kasulatan, kailangan lang matupad ka na ako. Mibilang yang atimong metong ya karing makasalanan. Huwa, ing sasabyan ng kasulatan, tungkol kako matutupad na. Ding alagad na, ngarang tinang bayan. Ginoo, at ilukeni ring adwang espada. Nga nang may kibat. Makagyo na yan. Kay bad na nito, may koyang king syudad. At mintaya king bundok daring kolibo. Antimoy sa siyang daraptano. Tigyan dering alagad no. Inyang karas da karin. Nga nakarela. Manalangin kayo, ba kayong masawol king tukso. Dinayuyang bagya karelo. Anting dayong kabasibas batu. At karin, siniglodya't menalangin. Nga na. Ipa, nung burian mo, idayo mesana kako ing kali sa iti. Makanyan man, aliway kaburian ko, nuning kaburian mo, yung matupad. Pe bakit yakaya kanito ing metong anghel, at dinatang ibad banwo, baning pasignawan alu. King sindok amangupot kayo, lalo yung menalangin masapsap. Ing pawas no, anting dayang maragul apatak, tutulo king gabon. Tinalakad yo kay bad ng menalangin, beli ka na loring alagad no, at gisnana lang mga patutut, king matinding lumpero, nga nakarela. Bakit matutod kayo? Mibangon kayo't manalangin, ba kayong masawol king tukso.
Kasalukuyan na pangmagsalitang Jesus, inyang dindakal at tao, dinatanglo, at ni Judas, ametong karing labing adwa, yang manimunang karelo. Linapit niya kang Jesus, layo neng inuma, sinabi ng Jesus kayo, Judas, king metong waring uma, ipanganyayaming anak ning tao, inyang ding alagad akayabe ng Jesus, ikit do ing mapapalyari, ngarang sinabi, Ginu, gamitan minalapureng espada me. at ing metong karelo, tinigpas ne ing alipan ning matas apari, at apingas ne balugbog awanon. Dapot, sinalapat niya kanita Jesus at ngana, usto na, tigil ne ing balugbog ning taong may sugat, at pepakayap ne. Kay ba't na nito, Jesus, migsalitayo karing pamuntok apari, at karing kapitan daring gwardya ning templo, at karing makataong dinatang darakap kayo. metong kuwaring tulisan, ining dinatang kayo keti, paka-espada at magdaladalang batuta. Kaya bay ko king templo aldoldo, dapat ay ko bitas ang agan na kang dekap kanita. Dapat itipin aldoiti para kaya kayuya. Iting penandit amimiral ing upaya ning karalumduman. Dekap da ne kanito, at tikire king bale ning matas apari. I Pedro makatukiyo, makarayong bagya. Migdapuglo libutan ning patio, at i Pedro, may kiyabe-yabe ang karelo, king pamagtinguru arapaning tapon. Kapag magpatinguru ya karin, apansin na ning metong aipos a babae, at pekapag umasdan niya, at kayban nga nang sinabi, Intaw ni, kaya be niya naman. dapot i Pedro, lingad na iti, nga nang sinabi, Babaye, eke man nakikilala ing taong yan. kay ba't ning mapilan a penantit, at din na namang aliwang nakapansin kang Pedro, at nga na, Ika, metong ka naman karelo, ale? dapot may kibat kay Pedro, Aliku, abe ko, kalabas ning metong nga oras, at ning metong pang mapilit sinabi, Apipilmi kung ing taong ini, kaya niya naman, uling metong yang Galileo. nga nang may kibat Pedro, abe, eko man balo nung nano ing sasabyan mo. kanita mo rin, kapag magsalita ya po i Pedro, tinulaw yo ing manok, at ing ginu, may likit yo, at mikit lo paglalawe ilang Pedro. At i Pedro, kanita na aga na ka, itang sinabi ning ginu kayo, bayo ya tulawog ing manok kingaldoyti, ika, akwa mo ng alingan at lungukdo, ing ika, balo mo ko. Linwalyat meko king patsoy Pedro, at may nangis yang ema kanyan-kanyan. Kanita naman, ding taong magbante kang Jesus, pigmulan deng titaru-taru at bitbatan. Dininan deng kapirosa at ngarang kukutang kaya. Sige na mo, ulahan mo. Nino ing may katod kaya ka. At nung nano-nano pa, imyaliwang kalibakan, abintun da kayo. Pangayabak, may pulong laring makatuan na ning balen, ding pamuntok apari, ang ponting eskribo. Inarap di Jesus, king kapulungan do, at ngarang sinabi kaya. Sabyan mo ngeni kaya kami. Ikapin ng Kristo. At Jesus, may kibatyo. Sabihan ko man kaya kayo, ay kumurin paniwalan. At nung ako naman ing mangutang kaya kayo, ay naman pakibatan. Dapat manibat ngayon ng anak ning tao, luklukya king wananing Diyos, alubos mayupaya. Ilangan, ngara kanitang sinabi, Buri mong sabyan, ikapin ing anak ng Diyos. may kibatyay Jesus. Ika mismo yung sasabing akupin. At ila ngara, Nano pang patutong kailangan tamo, itamo mismo, dimdam tamo karing sarili ng labi. ing kabilugan, akapulungan, tinalakadyo, at delari Jesus, king arapan ng Pilato. Ding makatuan ng balen,
pamuntok a pari, antimurin ding eskribo, tinalakadlo, at delari Jesus, king arapan ng Pilato. Karin, pigmulanda ing dalumdo, at ngarang sinaksi, laban kayo. Ing taong ini, arakap miyang lililine ing kabilugan ming balen. Tuturo na lang sukat mamayad buwis kang sisarding tao, at babansag na king ya ing Kristo, metong yang ari. Kitang ng Pilato kayo, inganti kanini. Ikapin, ingari daring Hudyo, May kibat yay Jesus. Kayo na mismo yung sasabi. Sinabi ng Pilato kanita, karing pamuntok a pari, ampong karing dakalataw. ala kung akakit akaso laban kintaong ini. Dapot, ngarang lalong pilit sinabi, King pamuro na karing tao, susulsulanay mag-alsa ing kabilugan na Judea, migmulaya ka rin Galilea, at ngeni mi parasne ang gaketi. inyang dimdam ng Pilato iti, kitang na, nung intaw iti, tubuya Galileo. At inyang sinabi ra kayo, King Jesus, iba't yaking teritoryong sa sakupa ng Herodes. Peparalane kang Herodes, at sumunaman Jerusalem, kanitang panawon ay ito. Metulay Herodes, panakit na kang Jesus, uling malambat na ng paninasan, ing akit ne. Pablasang malibat kanitang abalitana ing tungkol kang Jesus, bisayang makatangal, karing mala adrapta ng Jesus. Inya i Herodes, dakalya pengutang kang Jesus. Dapot, Jesus, iya may kibat, katayamumang amano. Dimpamuntok a pari, antimurin ding eskriba, at tilo ka rin, mga palibuntok, mamapagsumbong laban kang Jesus. Kaybat, Herodes, ang ponding guardiano, piglibakdet pitaru-taru, Jesus. Pepasuluran deng barong ari, layo neng pepabalik kang Pilato. Kanita muring alto ito, mikasundulang pasibayo, ri Pilato, ampoy Herodes. Pablasang sadyalang mikasama, king panawon amilabas. Pepayaos na lang ni Tipon Pilato, ring pamuntok a pari, ang ponding makatwa ng balen, at ding memalen mismo, at nga nakarela, Delaya kanako intaong ini, at ngayo king gugulwanal at susulsulan ding memalen. Ngini ako mismo, siniyasat ke king arapan nyo, at ala kong ikit akaso laban king taong ini. Tungkol karetang sa sandaliyo laban kayo. Makanyan mo naman, Herodes, alayang ikitakaso laban kayo. Uling pepabalik niya kanako. Lawan nyo, alayang depatan ang mga intulid parusang kamatayan. Inya pabatbat ke at kaybat ipabulos ko ne. dapot, ilangan, kinulisak lang anting metong. Ipapatay na yung taong yan! Ibulos siya para kaya kami ibarabas! Ngeni, ibarabas, metong yang preso, ang makakulong king sukulan. Pauli ning metong apamag-alsa, apepasari na king syudad, at pauli ning pamakamate tao. Ipilato, enanananan, ingipabulos ni Jesus. Inya pasibayang migsalita, karing dakal at taong at syukarin. Dapot, lalurang kilisak, Ipapako meking krus! Ipapako meking krus! migsalita yang katlungokdo karing tao, Ipilato. Bakit? Nanuwaring depat ng marok. Ala kung akitakaso laban kayo, ban mga intulid diyang kamatayan. Inya pabatbat ko niya mo at kaybat ipabulos ko ni. Dapot ilo, lalo lang kinulisak ang binit do, at pilit dang adwan, ing ipapakuyo king krus. Migwagi, ing kulisak do, Ipilato kanito, sildak no, ing sentensyano, ing adwan do, mirinan dalan. Pepabulos ne, ing taong burito, ibarabas, ame sukul, pauli ning pamag-alsa, laban king gobyerno, at pauli ning pamakamate, at Jesus, binyene karelo, barang gawan kayo, itang burito.
Kabang tataryan deng palakoy Jesus, may kasalubong lang metong ataw milagwan Simon, at tubo ka rin si Rene. Papuntaya Jerusalem, iba't yaking baryo. Dekap deiti, at pepapusan de kayo in krus, at pepakargare kayo, king kagulutan ng Jesus. Tukitok yan dereng tutong dakal ataw. Kareti kabilang na naman, ding mapilan ababaing tatangis, at managulele tungkol kayo. Belikda na lang Jesus, at nga nakarela. Babaeng anak ng Jerusalem, ayuko tatangisan. Bagkusing tangisan niyo ang sarili yu, ang ponding anak yu. Ampat daratang ing panahon, asabyan daring tao, kapalad daring babaeng ebitasang mikayanak, at ebitasang migdalang pungol king sepupunan da, ading salong alang bitasang pepasuswan. Kanita ing panahon, aring tao sa biyenda karing bundok, takpan nyo kami, at karing bundok-bundukan, kambilan nyo kami. Uling nung antikaniti, ing gagawan da king dutong asagiwa, nano kayong gawan da king dutong amalangi. Liwal dala naman dingadwa pa kataho, aparehong kriminal, ban patendo kagnan ng Jesus. Inyang mirasla king lugal amayawos, ing bungo. Ding sundalos, pinakure Jesus king krus na, at ding adwang kriminal, karing krus amingat bo keta kang Jesus. Ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. Jesus, penalangin na lo, retang sundalos. Ipa, patawaran mo la, huling erabaling daraptanda. Ding sundalos, pirakera-kera ingimalan alikas do kang Jesus. Mipapaningal malo, ding dakal ataw at tilo ka rin, manalbe kang Jesus. Ding mapilan karing pamuntok a Hudyo, ang makabusal karing tao, piglibak de, ngarang sinabi. Linigtas na laring aliwa, albenta mong ngeni nung agyo na lang iligtas ing sarili na. Ang tinaning yakanu ing Kristo ning Diyos, a pinili na. Ding sundalos, may kiyabe-yabe la naman, king pamamalkara kayo. Lepitan de, at inalokan deng alak amaslang, at ngara. Iligtas mo ngening sarili mo, nung ikapin ing ari daring Hudyo. At inmetong akaratulo, abinilira king kabuntukano, at antikeni ing makasulat karin. Itiyo ing ari daring Hudyo. Pati na itang metong karing kriminal, akayag na ng makapako, may kitang bulog ya king pamaglibak kang Jesus. Wari ika ing Kristo, iligtas mo ing sarili mo at pakiligtas mo kami naman. Dapot, ita namang metong a kriminal, sinalabat yo at inamanwan ne, nga na. Talagang ala na kang takot king Diyos, para tamong makapako king krus. Dapot ikatang adwa, sukat kaya kata ing magdusa, uling pangayin tuliran ing kaya katang depatan. Dapot ing taong iti, alayang depatan nanumang marok. At nga nang sinabi kang Jesus. Jesus, ganakan mo ko sana, potang miras na, ing pamagari mo. Nga nang may kibat Jesus. Sasabihan kong tutuke ka, ngini mo rin aldoyti, makyabe ka kanako king paraiso. Inyang bandang alas 12 na ning kautuan aldo, mipdaya aslag ingaldo, at meralumdum king kabilugan alabwag, angga king alas 3. Keta naman kilub ning templo, ing tabing, megabakyang adwa kapiraso king libutan. Jesus, kinlisyang masikan, nga na. Ipa, karinggamat mo, ipaniwala king espiritu ko. Kaybat ng asabi ti, mepatadyo, inawa. Siklod tamo po. Talakad tamo po.
Inyang ikit na ning kapitan daring sundalos ing may palyari. Pinuri ning Diyos at nga nang sinabi, Tuneping alayang kasalanan ing taong ini. ding taong makatipon, manalbe ka rin. Pesi uli langan, durugdugan daloring saluro, king pangatalaban da puso, king mega palyari. Ding sablanang kakilalang Jesus, at tilo naman ka rin. Babadyo iba't king makarayong bagya. Antimurin ding babay minantabe kayo, manibat po Galileo. Ikit do ing sablang mega palyari. Dinatang yakanito, ing metong a membro ning Sanhedrin. Metong yang taong banal at matulid. Milagwan Jose, eya kinonsinti, ketang tingkaro, at debatan ding kayabeno king Sanhedrin. Tubuyo karing Arimateo, metong abalen ning Hudeo, at metong yakaretang manenayang manakit, king panyatang ning pamag-ari ning Diyos. Ing taong iti, migsaryayo, king arapan ng Pilato, at pekisabi ng kwanan ne, ing bangke ng Jesus. Tinggal ne king krus, at binalot ne king metong asudaryong linen, at binili ne king metong akutkutan, alinukib king batu. Kutkutan niyang epamegamit kenuman. Aldo Biyernes kanito, at ing Sabat, malapit namong magmula. Minantabela naman kagulutan dari Jose, ring babaeng tuki-tuki kang Jesus, iba't ba Galileo. Ikit de ing kutkutan, at ikit do, nung makanano ring pinili kilubna ing bangke ng Jesus. Kaybat, pesi uli na lo, at si Jadala ring sangkap, at miro para king bangke. King Aldo ning Sabat, pepay nawalo, antimon yuyutos, ning batas. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya payabak pa si bay po. Makagising ko pa. Batukan niya yung kasiping niyo. Patutod niyo. Nauso ngayon good morning, batok king kailangan para may mas-mas. Ang kabakabay po yung seremonya tamon may kipag-prosesyon kayo, mag-umpisa king lagunde, kasi po yung papansinan ko ng kaya ka rin mag-prosesyon, ang galang mo muna, kaya ba't titiplad na lang, tatakas na lang, erarya ng prosesyon. Ring mamanyorkat la po, niring memorize kaya kayo, ring memorize kayong prosesyon, talaga itang malapit. At dakal tamo po prosesyon kanya na ako, kanya po nga tsoko keng dila-dila, kasi magprosesyon ken diretsong makanyan dalan. Patsemiras ng makanyan in ketang bandara, ay tuki kita sumangin. Patiretang larawan da, yuli da na lang. Kanya po tang kay pila na lari ka tsuking pisambat po tang muli. Pero po tang mumuna paluwal, ay asong karakal. Pero po tang kay, era ariyan. Impong prosesyon na ning hapong ginungeni, itang matugumpian ng paglub king Jerusalem, mamanontamo, dakala naman sinalubong, balang mag-prosesyon lang makanyan. Pero marakal mo naman ka rin, misad sa tinuki ang gaking kalbaryo. Ingapong ginu, yung masanting nga pwedeng bawanan, manyad sadya, mag-quit. Ingapong ginu, yung masating pwedeng bawanan, susuko. Tibekot-bekot na ang gaking tawli ng inawa. At kasanting na punita, hanggang kaya katamo po tang atintang tingwanan, po tang atintang responsibilidad, po tang atintang obligasyon, ing etamo titiplad at etamo mag-quit. Detang mag-quit, ang gana lang ka rin. Era nakakit pa, ingatin pa palang makapanayang masanting. Anya rin pong may mag-aral, agyari kong magkakasakit la, financially, pati intellectually, pati physically,
Pero sidsad da, hila mo rin din tangingal do, pipulan da, ing pamagsikap da. Agyan po ka rin mamamag-abroad. Detang mig-abroad la, kebat, pagtalalang pera keni, mangarap la kung may kasariling bale, pibekot-bekot da. Agyan po tanga tindata nga pera, karinde ditak-ditak, kompleto ng balera. Ila rin ngini, ating masanting nga ulyan. Kasi pigsikapan de at ela mig-quit. Ela mig-quit. Ako po, mayari na yung term ko. Mag 6 years na ako, ditak na mo. Konting kembot na lang, hanapin. At mayari na. Bali po, kaya kami pare po, tangay, ti mo naman mag-quit. Ti mo naman mag-quit kay assignment da. Potang mabayat ing pagdalanan da. Potang ing mabayat kasi ken, potang pakipatenda ka. Potang atinang magbanta pati king biera. Potang kahit ing mag-quit o kaya lako nining arsobispo. Pero hala ka nga pala king pa mag-quit. Kailangan isadsad me. Nya kaya kayo pong ngini at tinanguking may itong responsibilidad, may itong obligasyon, never quit, never surrender. Ating Ginoo, ya ing pialimbawanan tamo ken, at yang mamantabingan karetang makanya na pagdalanan, uling dalanan na mismo. Iya mismo yung magpasikan at magpatatag. At iya mo rin mag-cheer kaya katamo, never quit, never surrender. Pero isintingan na po ni nga pong Ginoo, diyang mabait ing pegdalana na kabang bubuat ning krus, kasakit na tanitan ing masanting naman ating sinawp kaya. At si Simon Sireneo, agyari kong pinilit dya mo, pero maging accidental hero ya. Ngayon Saint Simon of Cyrene ya. Ating sinawp kaya, Simon, baka nita mo asad-sad ni ang gaking kalbaring krus na. At aliwa mo yung Simon of Cyrene, at sularitang detang babay ning Jerusalem. Tatangis kikyak. Kabang dadala niya makanyan. Pero may ngari mo naman po tang mamyalong kang masasambot na ka, pero pag cheer ka pa, bala makanya na rin ang babay ng Jerusalem. At so ka rin, agyan tahimik lamang lulwa at kikyak, makasuporta la king hapong Ginoo. Kanya makanya nasadsad niya naman. At kita nga bang makapakoyak king cross, agyang ding aliwa, paglibakande, at naman metong amig salita nga na, wala na kang marine nga na. Di kata, kailangan katang mipako king cross kasi marok kata. Pero Jesus, alayang kasalanan. At nga na, siguro may kabiyang-biyaking nga pong Ginoo ini, kabang at sukar niya, papalang kakampi. At nga na, Jesus, ganakan mo ko sana, potang mag-ari na ka. Nya naman nasadsad nini nga pong Ginoo, ang gaking taulinang pangisnawa, uling ating megpasikan lub kaya. Uling ating menatili king siping na. Po ba same experience kaya katamo? Anya asad-sad tamo mo naman, ing obligasyon tamo. Anya namang ayabot tamo, itang parasan tamo. Uling etamig dili-dili. Uling atin pa rin taong minantabe. Atin pa rin taong sinaw. Atin pa rin taong perandam ding lugod ing presensya da kaya katamo. Ding magaral, kaya kayong magaral, balikan nyo laretang anyang pibekot-bekot siyang pamagal. Labay nyo nga detang ni naman sino porta kaya kayo. Agyang ita pambapa yu rigong potang kaya, pa sigarilyo di na nakang bakal. Sakripisyo na itang kayang sigarilyo. O ni naman kanang kaklase mo,
Apotang kay maging inspirasyon mo. Potang mibog na kang sumuko. At kaya kay punta na asawa, burining kawan ning metong at metong. Kaya ba't ating minantabi pa rin, ating parang sinuporta, kaya kung adwa, baka tasali sa pa yung relasyon nyo. Ang gaking agyang kanyang-kanya ng relasyon. Sidsadye pa rin yung balang metong. Kanya man yung asad-sad niya. Pero rinipin po, akit tamo, ating paring Simon Sireneo kimbiata mo, ating paring babay ng Jerusalem, at ating paring ganakan mo ko, putang at yun ka, king pamag-ari mo. Lawin nyo po retang hanggang makanya na sinuporta kay kayo. At pasalamatan laking puso. Nya ako po, makanya mo naman, just imagine, 6 years. Oh. At miyaliwa na po yung dinasang ko naman king parokya tamo. At tatandaan ko pin po, metong kareng Palm Sunday, yung pandemic, bigla-bigla, may lockdown ba yung house tamo? Anyang bawal pa si bayi lulwal da ring matuwa. Wow, 2021 yata ita. itang kwaresma na ng 2021. Oh, tabang at yun rin alang matokene, pepaulyan dala. At sa song kamuaring matuwa, pating pari, panagkasanda. Ewari, pakipatin kanita. Makanyan po at king parokya sigurado. Potang kahit patsi, at kahit yung pang mag-text sa mga tsura. Normal din eh. Abingan yan. Ating kumbaga king ngapong gino, kabang at ka rin. Talagang ating mga tsurang panasbuk, karetang at ka rin. Nung ikapin ng Kristo, ligtas may sarili mo. Makanyan. Pero bali po, agyang detang ating matsurang sasabihan, agyang detang, bala mo, magpabayat la dyan within the parish. Ingamano kung ini karetang makanyan. Yapining papagbanalan ka. Potang bala mo, mabait ng responsibilidad mo, at pang magpabayat ka rin kaya-kayabe mo. Ingamano kung ini makapagpabanal na rin. Bakit? The more nating makanya na masakit na kariko pagdalanan, pandikdik da ka pa. Nano na yung pagdalanan mo, matsural na panyabyan. Dalanan na nga pong gino yan. Agyang makantay yung pigdalanan na, lalo mong linwal, yung kabanala na. At kaya katampo makanya mo naman, potang at rin, salamat karela. Salamat karetang managkas kay katamo. Salamat karetang manyira kay katamo. Salamat karetang nanuman kokontra. Ampong nanamang mga tsurang pasulapod ang amano. Magpabanal na rin. At lalo rang papalol kay katamo, itang kay katang kayapan. Salamat karetang mamantabi. Salamat kareng minyad sad. Abeta mo. Salamat mo naman karetang migpakasakit kay katamo. May problema kay katamo. Migpabayat kay biyata mo. Huling din mo naman maging kasangkapan la. Bang nung nanutamong ini matibet matatag, migtagumpe, masaya. Partila king pangahubog at pamanyulong ning pangatao tamo at pangakristyano. Amen. Ngayon po ipasagtayin kay katang kasalpantayanan nga tamang sumabi, kanya sa Kristo nga nagmulong.
At anting mi kakapatad, iatad talang yan, ikingapong ginuli sa datang kaidwanan, itamong susopa ng manyadsad, karing kay katang responsible at katungkulan king di nga tamang makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning banal a kapulungan, laluyang makiwangis kang Hesukristo, king pamaglakbena iba't king kasakitan, papunta mo king ligaya, manalangin ta king Ginoo. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis la king anak ng David, king kapakumbaban, manalangin ta mo king Ginoo. Banding mibububu king biye para karing aliwa, makiwangis la king Ginong makapaku king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ban itamong lulub kaniting banal a parominggo, makiwangis tamo king magdusa ng alipan ning Diyos, king pamandalakit na iba't king kamatayan, papunta mo king biye, manalangin tamo king Ginoo. Para king kapasalamatan dari Nestor and Mila Ibay and family, Fernandino and Mirna Lising and family, para king special intention ng Maria Donelyn Pangilinan, para king Aldo Kebaita ng Akio Lucas Kimbao, para king Malagwanang Pangakayap Oscar Santos, para karing Kaladwadari, Remedios, Eupemio, Josefina, Hipolito, Remedios, Magdaleno, Prospero, Felisa, Consolacion, Aurora, Esperanza, Jared Quino, Rico, Deborah, Cristino, Eresto, Rosita, Gregorio, Julia, Maria, Pedro, at kang Alan para king kayang 40 days. Manalangin tamo king Ginoo. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O mi pa kong Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi, ibiyame kay kami ngeni keting, tinape ning pamanyubling mi at biye. Halilan mo rin kekeng dalan, ning krus, karing daklat ning biye at ligaya. Manatili kang kayabe mi, manggaman king alanghangga. Amen. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatad, baniting kay katamong daon, matanggapi harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Ginoo, ing pamaylasa ang pong kamatayan ng Jesus, anak mong bugtong, papalyarihan na kami sanang maging matampa arapan mo. King sarili mong sikanan, ala kaming arapat na anuman. Dapat iti sanang ganap ng sakripisyo, hapakyabutan na para kaya kaming ing pakalulu, ampon lugod mo. Iti adon mi king kapamilatan ang Kristong Ginoo. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, itasyo laring puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapatan pon matulid, sukat ampong makakabus. Ing puryan ampong pasalamatan da kakapinan man ampon, nukarin man o ipa. Diyos sa malugod ampong maganaka, ampat king kapamilataning makakabus ng pamaylasan ng anak mo. May biyasa yung kinilaling meto yato, nung makanano ng dapat purian ing kamalan mo, at king epasabi ng upaya ng krus, sinibol ing kayatulan king yato, at ing kayupayan ng Kristong may pako king krus. Ulinita o Ginoo, ikami man, kaya gumding anghel ampon sablang banal, kikilalan da ka at kimipnong tula, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, nulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo yung titi pangambon, kariting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Jesucristo. At tatandaan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampong kamatayan na. Kinwa ning tinape, pepasalamata na ka at pinuri. Pirasa ning tinape, dinwang iti ka ring disipulo ng ana. Kuwan niya iti ikaingan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay balingapunan, kinuha na yung kalis, pasbay pe pasalamatan na ka at pinuri. Din mangiti ka ring disipulo ng anak, kuha na niya iti ikaingan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayong pangalanganggang tipan, hamibubuo para ke kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Amen.
Inyang ining gaganakan mi, o mapamakadulong ipa, ing kamatayan, ampon ing pangasabdi ng mebye. Daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antibong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me pa, ing banal kapulungan mo, makalaganap king meto yatu, ban meganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Gana kamula naman ding kapatad mi, amino na ng pepaynawa king pihong kapanayan, ang pangasubing mebye. King pakalulo mo, idala mo lading sablang mayang o nebye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingang karapat dapat, magkamit king biyelanganga. Ban kambening nuwa na Virgen Maria, Indoning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na. Kambening nuwa na apostol at ding sablang banal, ami bebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian, ampon apaligenda kasana. King kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatan kambena ampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapamintuking amayin tala pangabos at may buking bala ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami kay sablang Marokoy pa, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ipakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pangpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Joseph Pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan ang pampisan meto nga nagpangking kaburian mo, higa mabibiyang pang magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ni Ginoo tabi sana kapilan man kay kayo. Magsilbi tamo po ang Simon Sireneo, babae ng Jerusalem, kareng kasiping tamo po ta, mabait ang krus sa pibit-bitanda. Pugayin talaking kapayapan ng hapong Ginoo. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Ngayong malagod at maganakatamang Ginoong kordero ng Diyos, amilala ko king kasalanan ng yato, non tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya ka, tapos sa kasming amana mo, kumayag na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da ka, karating banal mong kalam. Ing kamatay ning anak mo, adana na kaming kapayapan, at patibayan na kami kasalpantayanan. Ing pangasubina namang mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran, king kaligtasan. Di adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklok ka pa mo po, kapara ka rin maulagang announcement. Nandili po, makabuklat siya po yung kakatamong Lenten exhibit at siya po kaning Old St. Benedictine Monastery. So, pwede ko po langob kini, manik ketababo, para makapigunam lalo at makapanalangin king self-directing banal alarawan. Si Jara po rin kakatamong ka Madero. So, kanya po, ang gaya po potang alas 8 ng bengining Lenten exhibit. So, once yahir, ya po sana magaganap ini king parokya tamo. Kay ba't po, pwede na akong mag-park kini. So, makabuklat na po yung kini, pwede kong mag-park ka rin, mag-park kini. Patya sisimba kayo, punta ko kiti kaya katampisamban. Kini po. At pwede na akong magtambay. Ay tayong basura yung mo po, iligpit yung agad, kakabit ka rin ang basurahan. So, pwede na ako pong mamasyan, nabisa ako magparimla kini. Almost finished na po yung kakatang St. Benedict's Garden. At yung pong Stations of the Cross kini, pwede kayo namang Stations of the Cross kini, pwede mo naman po kita. Ilan lang yun pong Holy Week kini. So, pwede ko muna mong kini mag-Stations of the Cross kitang private at personal devotion yun. Kaya ba't po, sorry, i-announce ko na po, pa pong misa kanina ngayon alas 8, 9:30, tsaka 5:30 p.m. At din po pamamedisyon palaspas, magaganap po ini bayo misa. So, kaya na po nila, po mamedisyon palaspas. Itang next mass kanyan, bayo yung pisa ng misa, karon la po mababasbas ding palaspas. Kaya ba't po, bukas, hanggang Miyerkules Santo, 4:30 p.m. magpakumpisal po, kay ba't po 5 p.m. banala misa. Pero kaya pong Martes Santo, pero kaya misa tamit ang 5 p.m., then pong kaya katangkayanakan, panimunan de po itang kay ba't ng misa, itang prayer in the way of the same. Pwede tayong pong makyabe kinin, aya mo pang anak kini, nanireng mong anak, ilang mani muna, kaniting panalangin. Kakaibaya pong pangadi. Ay nobena, ay rosaryo, ay prosesyon, ay nanumang panalangin tam. Kakaibaya po niya, pwede ko pong makyabe, kempong Martes Santo, kibat nining misa tamong 5 p.m. Itang prayer in the way of the sick. Kibat po Miyerkules Santo, pero kitang kumpisal 4:30 pong 5 p.m. mamas, kaya ba na po ning misa to, talo kiyang gading limbun ng pamaylasan ng Ginoo. At by the way po, retang pupursisyon tamo, ila pong maka-exhibit kita. Kaya ng St. Benedict Monastery. Okay. Kaya ba't po kaya ita pong Paschal Triduum, mag-umpisay po kayong Webis Santo hanggang Sabado de Gloria. Kita pong Webis Santo, alas 4 p.m. po, prosesyon ng Cordero. Manibatan po kayong residensyada rin pamilyang Kong Chris, Gomez, Keniking Parian. Kaya ba't po karaskini ng prosesyon ng Cordero, magmula po yung misang solemning ng apunan ng apong Ginoo. Karin po muna maganap ng pamanos bitis, karing alagad kaluguran ng apong Ginoo. At kay ba't po, ing pamaglipat, pamagbante, at pamanalan king Santissimo Sacramento, king altar ng repositoryo. At karin niya nang po sunod, ing bisita iglesia. Kay ba't po, Biyernes Santo, kaya rin na po, sumisaray na po yung Santissimo, kini, tan 12 o'clock midnight, sali siya po kagad ing kakatang Stations of the Cross sa Pamparokya. Kaya po, king sentro maganap ining tauling pamagistasyon Pamparokya. Kaya ba't po itang 4 o'clock p.m. itang Biyernes Santo, maganap po yung kapag masusyan,
king pamaylasan ng Ginoo, ing veneration, pamiparangal king banal ng krus, 4 o'clock p.m. Diyan ini po, eya po misa, aliwayang klaseng rito ng pisamban, patse Biyernes Santo karinya mo magaganap. Dati po tinya pang kayabe tanggal ang pong 7 last words. Pero ngayon po wala no reta, ining menatili, ing veneration of the cross. Ken Biyernes Santo po, mamasal kayo namang kini, pota po ining kaya katang selebrasyon ini bilang Katoliko, paman atagunan. So iya po misa ini veneration of the cross. Kaya ba't po Sabado de Gloria, ala pong seremonya tang abak, alang misa, alang blessing, alangan. Panga 7 o'clock p.m., ing banal na kabengyan, pamaglami king pangasabli ng mebye ning hapong Ginoo. Tapong bihilya, kainin Kaya ba't na po ning bihilya, sa lisiyang kagading salubong. At ita pong panga Domingo, regular Sunday Masses tamo po, 6:30 in the morning, 8 o'clock, 9:30, and pong 5:30 p.m. Reta po. Okay, so reta mo po. Sana tandaan nyo lang. Nung ali po, lalabay ko po keng katang FB page para ma-remind. At nung ating ko po nga kalimutan, ing FB page tamo po maka-plus la rin o maka-post la. Baka nita makapakyabe tamongan king pamag-obserba kaniting Holy Week. Okay? So, nakal po salamat. Bisa ko pa. May tutundo na kayo, Ako bisa ulitan tayo, magbalik talagundi. Bisan pa si Bayra. So, nakal po salamat. Talakad tamo para kintauling bendisyon. Ating Ginoo, mantabay kaya kayo. Idukuyo rin buntok para king masusing bendisyon. O Ginoo, balikdan me, ipanigapumi, ining pamilya mo, paulinan ng ginuming Jesucristo, na pika ko nun daw ning sarili na, karing gamat ding marawak, at sumuko king pamaylasan pong kamatayan ng krus. Tiyadan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyan pong magari kambe mo, king kameto nga ng Banal Espiritu, manggaman king alanganga. At bendisyon na kayo ng Diyos sa labus mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing Banal Espiritu, mayari ning kakatang kapag masusyan, umayatana paligan ng Diyos, kapamilatan ding pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Dahil po salamat at maya pa oras kay kaingan po.